Ayyee gaamee amma ol baanee taara qilleensa koronaa kana subanneeti akkasitti mana keenya kanas walitti deebina. Aku malu tinjau utama tinjau, gadim baju tin. Ese dia entar. Amma gadumam biar dia mana. Kayak lamar buat. Harus suki kanan dia mana dia. Suki lamar buat. Nasi dia mau berbadi. Di mana tinale itu mungkin mana tu dia. Hai mana mana nasi dia betul suki. Aki wau ma, anu mana itu aja ni. Perkara gadim beli usi tay. Hai kau ini tu mana makai setahun lah sah, awak ni anak itu ni. Hai yo berbadi seperti ni form mati ni ese dia tu tapi. Dukuba wai nu je chalo ke nanti. Gabate dukuba numbalai, oh dipte numbalai sedih doang berapa. Amma ni nu fajje bar. Sedih entar. Gadumam baraki. Hai ye kantor ni dah terbantu. Ayye. Kamu gadim peyon je nanda kau. Dukum ni pengguyara nam kurang kurang aja sejarah. Dukuba bifa dunia tekati dunia ada kau kan ini gabbe or nadi usar nadi macam pun narka. Yo na ulah saya rapat nutul butnya berbanar. Malu kau corona ya ni nanti kacau nanti. Sahibi, ni nanti ada kan? Man, ke? Saya orang corona kerana dunia sudah di sana jadi akan tak. Malam mila sih miti nuti diaspora nulal simban. Harkan untuk bisa tak buat nungguan nilal. Lama mau Cina video filal. Ati numar harkan afuru tidak. Bomet bila Dora malah si akarati hakati kana khabiye balle si kuman. Mal diaspora karena akan mal jita sudah. Bomet kisah hakati kana biye balle satu kuis gurda waktu gurus dikat kau lihat kali nak hotel. Malu masa gurus malin nukan itu nanti sah makan. Gurus aja sih. Memang dia gurus mal. Aci segi meter saja baral. Gurus oke perlu. Hai meter saja segi nara. Gurus oke jasa. Ayah aja nuja sahibi. Gurus oke yuta TV. Gurus media ada berukana. Bekanam ni warna fagar data harga kesan samuna yoro dikada aja mukana. Tak seberapa foto sama kau tu. Sama mali film kau akiran. Sebab dukuba dunia galafati juru. Biota Ibdantes Spain fi. Karena unda di jalan tiam tu mal. Dukum ni kami sila. Dukum ni anti bantu. Corona ya mu. Covid dah segala lembek. Dukum ni dukuba makina ada mere. Ay humno sama makina ada nanjasa. Bawa tefaya kapda kau marata ada. Hai. Nata bacu jirta mau angko si kosa mesti ber. Dan talu putih tivis gor sujira. Makina ada nangita. Wala nanti bantu kau makina ada nanti so. Makina ada boleh saja. Virus. Di betul. Ati amma kau malit. Bijak mute temu ni rakshet kau. Ibu rakshet malib bantadi. Bar di biaya virus singgih bar. Hakarat itu lubu ubalinya kenya lubu bilena mereka khafi tu jurus cula farra. Sana rakat ifku satu pin. Tiko asisti sigor sudah. Sigor saja. Kalau ati mau nak kau sujud. Corona makin ada nanjeta. Ma tapa mandam nanti. Anna makka khaiti khana. Demte bakun tu demte harka nama jual lalla kate dufte. Biar Ati kau ini mau jual lagi bisa jual itu mal kau. Nada gefa dulu. Naya. Bina berawat. Hakal. Mana thai nama khaiti khana demi. Lukuba fude. Malubu tu le gadafa nake hawa saralle diba gitu. Sanifu mana thai. Gizi te su nama rais. Nama rafagar buta kam mana ada. Tahu orang rafagar ni tahu jangan thai. Harka lagi kata kia shan digadu. Yo kam tikat sokon di hoda shan digadu. Gizinya tu mau gizi onda harga dikacau. Sadero gizinya nyata kofan harga dikat dari nanya tasa. Gabati ol dia itu harga kesamun dikacau dirkam hasil tu nafakai. Nanti kau wahai tu kam. Ada mereka kita kan wahai tu lah itu. Sanifu nyata kofan dikacau gabati ol dia itu malah kalau itu kau jira wahai tu kau jira. Sanifu harga saya. Gabati ol dia itu dikacau kam. Mati ti tamana ol jingle tanifis jadi. Ofegno cuma tasu kam. Sanifu kawan sama tanah gorsa logi fajar apa den sida memale jelas le bekum sudah kawan den ti garu atin wan betura bakka dem tu nama gorsi nama tin dia ati nama raci di bedu harkanis nama purim tanah si gorsi halis si kabagon mak dewe tin jira nagat sai
oo deem waree xiyyaan hedduu waree guddatu moo maali namni akka waree guddatu waan maarreen je duuba nati mu qaba qollee qoo xiyyaan feesbuuk hordofan saa garte feesbuuka xijiba wanni feesbuuka 199 xijiba san dhufee kanna taasitoo deeysaan jaabanan isaan maali dhukkuba maarree yaanii kanaan akkatiif sobuun dhukkuba miti makiinaadha osoo miti mudidee kanaan akkatiif hin sobinaa yaaqee Kau dah lepas kau ni? Mati jirau. Rakot tu rak. Buat jatuh nama al karar ragut. Alten gerti mana ni nu karar ragali jira. Masare malewan takkan nafnya masare nu karar ragal cit keshobodo. Isino khanak ganda sani mal tu isino feko isino. Oh dah lepas lah lima magalan bermagalan tayar dia fakatun tu makan tu kawan bani legalu yang lawe bisa ninne bana. Tiap kali me dah lepas wei. Apa dia ni? Saya bakal sanit tindak wala me saya bakal ya kombolcha sanit Menurut beliau belajar sah. Hello belajar. Ayye nagami Naga warna gitu. fayya sittina jamera eserta sa Mana anjir mana hai sabo guyya di kananis mano hote isati bal Oh, aku tuh asik ini jelas tentang waktu malif. Wo mana tamalin barana di hiya mana tahu ini. wo mali dalagan tunjirre mo mali sa gabbay me sittina jamea hotu gati ati ko bodo sinega daf Bakal gaya. ayya Dadde parlamen tahu. Akasnya ganda kasar lau. Kan family sehari ganda kau berarti ini. Oh ya, lagi itu gol segala ada pun lagi. Oh ini normal tuh finger dah. Aku ibarat sari. Majid mana dia walu mana cerita mali mana aku boleh itu Mana aku pun kamu nak mantan. mali Hai. Mantan bersih. Atilan saat ana mantan demi. Pernah teruguman lalu lagi pasti mati. Lal galgala kana TV wonni aso. Facebook wonni aso. Bilik ze bil tingare. Maja. Corona malam aja fana mati lagi nya fana maram betu sa. Fana lagi pasti mati lal. oh kamitin bena Lagi perlu masih tinima. Lal. Gursa saan mas gursa berdo. Aku mau mani ya sosial media anda gursa dah kan. Maram bet. Lagi perlu atilan wonni jam tu. Yo kam nasib afte. Masjid DMT masjid salatu. Sigale? Sanggup pak aku mati betu masjid nan jo hame jen. Walaupun cuma itu, bagalan cuma itu kalau tiga tahun agar itu, bagalan 2, 1 tayarnya pakai. Seni bu, menambah. Amma mana saya pergi ke sini mau tayar aku bemo mali, amma pakai itu segera dirasa. Ati terus gantung rasa, ati sente, asimpati, kata mereka itu itu negara fen Lala negara sistem aja. Lala, kisi kita dapat nama rai gete, sigale, nama rai pakai. Kisi mana galte, mana alat tecu, diamte, kau ini bete, orang gede gete. Ofi miti maja angge ko abda sira utte maja khatir julis dema kasir tik aunda mana galchite baka fakkenya biyate male achin ka taurte asin dufte mara ti ati waranan tane ma ka taurte biya khasa tay ha mana bakataka ay mana bona mata barar mana asit baru fayya fer mata hai koy billahi chatani sinjo ati rukum dukun sinkabu sinjani aw dukumni mal nama dabasa dukumni nama numa qaba anuma dan tarra da be madu la la atimma masgina ju magartemi salata manu salat segale lubu jana yora yechu masjid ra afte mana masalate ajli rakata lubu sana ju kubra bararte chu segale sanifu manambain amo sa ko an la wani siyar du sifar sanifu har manadi agese gale manati Malu lalle betul ya. Oh, sorry. Jorte sarfte.
Maal gaa bakki dhaqan hedduu beeku. Kota kari gaddo. Biyya gabbaa. Kari gaddo. Maali nyaata qopheessite? Namoonni jiran laayixeef nyaata waan qopheessaa hamte sama baay'ee iski jira hojii bishaan gurguradu. Boo mana deemin jeesi dadhabee miti jedhee. Abbaatee ol deemu harka kana dhiqadhu. Harka kana dhiqattu malee mana kana seentooti. Dhageessaan gurraan kana booda. Hoyyee nama dhiqadha gaasilaa na uumuun beekun dubbisee dhufelleedha. Sirri wayii dhiqadhu gooti. Sirri saabuna harka. Waan ati laayixeef ittiin beenu. Nuti bashoo duuti ajjeesnee hin dhufneeti maal isa wayi qeeraa kan isaa dhufne harka likki dhiqadhuun maali qo'a. Nama bushaasha guuree dhufe. Yaa billaacha keenya mee ala kanatti gadi hin beekne ala kanatti yoo gabbaate waan fidduun qabdu ati ala kana gabbaate qabamte jechuun anis qabame jechuudha hagana beeka ala kana maal gootamee ati ala kana gabbaate qabamte naan faamilii keenya guutuun qabame beekte gana obboleettiin aan gorsa irraa fudhadhu yoo na dhageesse namni obboleettiin ni dhagayaa ati yoo na gorsa kan keenya fudhadhaan. Shamarka fuulee daawwattoota Oromoo Multimeediyaa hunda keessanuu diraamaalee keenya babbareedaa kanarraa akka beekumsa harkatan abdii guutuu qabna. Kana hunda amma harka dhiqachuunis barbaachisaadha. Akkuma saayinsistoonni keenya jetti Ogeeyyiin fayyaa nuun jaanitti harka keenya saasatti dhiqachuu barbaachisaa bakka namni itti wal geetti akkas ta'e dhiisuu mana poolis ta'e bakka iddoo namni itti baay'atu irraayis if qusachuu barbaachisaadha jennaa. Deebiitti waan akka amma kiyyaa kanas maal jaaniin gaafaan fashaguu kanas poolis akka nu barbaachisu. Sababsadhaa jee rabbiin sababsachuudha waan akkanaatiin manaa gabba'uu dhiisuudha. Dhukkuba kanarraa iftiisuu bakka walumaa galatti waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa yaada keenya gabaabaan asmara raawwataa galatoomaa isiniin jenna. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Oromoo Multimeediyaa diraamaan keenya kun akkuma qabaannee isin dhiyaannee kana fakkaata. Kun diraamaanis waa'ee barnoota dhukkuba kooleraa akkamitti akka ifirraa jennu. Akkuma jedhamutti diraamaan kunis dhukkubni kun waan babal'ataa jiruuf jecha dhukkuba kan akka itti eenyutti barumsa barbaachisaa sanumaafuu. Barnoonni kun maal fa'aa yoo ta'an akkuma ogeeyyiin fayyaa jiran harka keenya dhiqachuu ammas taa'umsaa fi dhaabbinaanis salfii jechuun hiriira dhiifamaa hiriira taasisa yoo ta'es walirraa fagaannee bakka dhaabbinaa keenya eeggannee namas harka fuudhuu dhiisuu akkuma jechuun duraan gaa namni jaalatanii fi akkuma aadaa Oromootti jaalalaa jechuun namni waliin marama. Amma san hunda jechuun jaalattiinis namni wal jaalatamu jechuun amma tana nama dhukkuba akka jiru beekee bakka taa'uu fi bakka dhaabbatutti wal eeggatee walirraa fagaatee taa'e jaalachuun kana. Amma Itoophiyaa keessatti guyyaadha namni 8-9-6 kan dhukkubaan qomes idaa waan jiruuf kanaafuu haala kanaan dhukkuba jechuun dhufan irraa haayatti sun isin ijaa. Gabbaatanii yoo hojjetan harka keessan dhiqachuu qabdan saabunaadhaan amma. Akkuma aangoos dibachuu fa'a. Dibatanii gabba'uudhaaf. Gisee magaalaa deemfaa dibattee gabbaatee magaalaa dhiitee ol deemtan. Garuu asii eeguu rabbuma ilmi namaas akkasii baay'ee. Waan gaafa jechuun kun hundi karaa hawwatamu sababsachuudha. Rabbi sababsadhaa jee. Rabbi sababsadhaa jedhamu sababsadhaa. Akkanaa fi hordoftoota kabajamtoota Oromoo Multimeediyaa sagantaan keenya kun akkuma laatanii gartan kan kana fakkaatti akka waa irraa baratanii fi akka ittiin bashannanan abdii guddaa isirraa qaba. Waan nu dhaggeeffatanii fi waan nu daawwataniif galatooma. Garuu diraamaan kana akka isin hunda bira gahu akka Oromoon hundi ilaalee waan nu baratu ishee akka isin gootan kabaja.